Neizvesno se useljava u srce gledalaca dok se timovi pripremaju za početak. Sudija baca pločicu, utakmica je počela! Kalida gradi se bor za pločicu, udarac i pogodak! Ne, pogledajte tu odbranu! Pak do Mareja, Marej se probija kroz odbranu opalog lista, pokušava da izvuče vratara, puca i... Pločica na sredini klizališta, timovi se ogorčano bore. Bertino i Ferguson na klupu za kažnjene. Opali list preuzima igru. Kal prodire preko desnog krila. Riley im oduzima pločicu. Sad napad vode Bravojedi. Dugačko dodavanje po desnoj strani i gužva oko pločice. Malo gruba igra oba tima pokušava da poguđu pogodak i sirena označava kraj prve trećine. Sirena označava početak druge trećine. Timovi izlaze na led, ovi Španjeni stopa, prelazi Pavlini i odbrave ga napada, jao! Ovi su uopšte ne šale! Bertino i Ferguson napuštaju klupu za kažnjene. Bertino i Ferguson se vraćaju na klupu za kažnjene. Pločica da Banda koji klize za slepčićem brzinom, svi su potpuno zbunjeni dok se Bond probija. Uleće Karpi, šalje pločicu u mrežu, ali je vratar odbija. Još jedan udarac, još jedan. Vratar drži situaciju u ruci. Ne, pocepao je staru mrežu. Pa, ne, pogodak! Timovi su ponovo na centru. Gužva i pločica se zaustavlja na drugoj strani. Igra se nastavlja. Reeves oduzima pločicu Williamsu, presreće ga Shaw, dodaje Adelquistu koji protura pa. Reed u sredini je Rajt koji puca. Ispreću mu se sudija. Još jedna lepa odbrana, izbacuje pločicu, ali niko ne može da zaustavi. Timovi se bore za pločicu, svi su pomakvitali. Rajl puca, Pagli puca, svi puci, pogodak! Još jedan, vratari su sa nogama, ali imaju pune ruke posla. Rezultat se vrtoglavo menja, 326-327. Izvanredno, svi su se izbesili, koš, eskiviraj, napadaj, tu slišta, prednost, šahmat. Eto zašto kažemo da je hokej sport gledalaca.